gledaš još jedan klip na mom kanalu. Ovo je, kako se to kaže, kako bi se to rekao, ok, stigne mi upravo poruka na drugom telefonu. Ovo je novi serijal za novu igricu, tako da idemo da krećemo, idemo da igramo. Kao što vidite, ovdje imamo baš dosta, imamo ovaj prvi, imamo ovaj drugi, ali on treba da se otključa sa ova dva štita. Imamo ovaj strelac, imamo ovog, ne znam ja šta je, pojma nema stvarno. Ovo kao vitaza, ovo kao maskiranog ubicu i arčara za 200 level, tako da idemo. I kao što vidite ovdje, ovo je lobby, to jest taj kao Nexus. Da, Nexus. I vidite ovako imate, ovdje je vaš inventory koji je naravno i prazan, a dole piše nam štit, onda je taj kao... Šta se desilo? Ne pojma. Taj kao luk, ne luk, nego taj mač, ili šta je to već, ne, to je štap, čarobni štap, onda ovdje pored njega treba da nam bude kao štit i prsten, tako da idemo odmah u taj kao, vidite kako je tu kao mapu, vidite, imamo protivnike koje baš ih puno ima, vidite ovaj prsten, znači ja sad stavim na ruku, ovdje, ovako, i sad se pobijem se ovdje. Ok, vidite, znači, ovdje na plaži veoma dosta stvari dobijam, ovo uzmite i dole će vam se pokazati, to je za kada na primjer imamo malo healtha, tako da ok, idemo sad da vam pokažem kakav je fight ovdje, tako da idemo. Rakaj. I taj najveći od ovih ovdje, to je boss. Tako da, nadam se da sam sve objasnio, a ove male, to su mali govno. Vidite, ovo kao ulazi u drugi svet. I sad ja idem, i sad posle nekako, evo vidite, ovo je ovdje deo gdje pokažem sad tom kockicom, to je glavni kao boss. Sad, njega treba doći do njega. Sad, to nama ga nije. Sad da pobijemo ove sve ovdje. Šup. Vidite, kad ovaj znak ovdje kao, ovo ovdje što je sad potamnelo to, što mašem ovim preko ekrana, to što se puklo, to je kao neka super moć, ne znam samo. Ja mislim da je to tako super moć. Ok, sad mi se čuje kuće. Pa mi se čuje zajedno glava. Ok, sad vidite kako taj kao health dolazi. I to je veoma, veoma cool. I sad imamo kod velikog bossa. I naravno, posle kad ga ubijemo, on nam daje kao iteme. Ako ne znate engleski, stvari. Tako da, idemo, ubijamo, evo vidite ovo velikog bossa. Imamo njega da rešimo, brimo da ga... Da, dobijate maske i neke stvari koje... Naravno, vidite, ovdje vi ste sad čarobnjak i ne možete, na primjer, da uzmete sekiru. Ne možete, nego možete da uzmete neke stvari koje prosto mogu da se uzmu. A i postoje neki... vidite šta je lik dobio sad. Ne znam ja šta više dobio. Znači, možete dobiti... to mi treba. A nećeš dobiti.
sad sam ja komplet. I kompletan sam. I sada idemo dalje. Idemo na ovo kao trola. Sad mi treba još, vidite, ovdje su kao ljudi koji su najbolji, kako to kaže. I imamo ovdje, ja se zovem Kawabanga, nekako mi je to mi originalnije, tako da to mi se sviđa, to je ekstremne, tako da idemo sad, sad. Ovdje je jedan od najzajebanijih dijelova, kad su ovako 3 boje izmešane prave, tako da... Ok, ovo ćemo da poklopimo. Sad ću da vam pokažem. Ovo ovdje stvar, ne možemo da koristimo zbog toga što mi nismo toj lik, to jest koji... I ne možemo luk da koristimo. Sad, ja idem vamo, budem crko, vi ste krivi. Šalim se, vi ste najbolji na svetu. Tako da, ok, jedva sam ga prebio. Prebio sam ga kao žuti mačak. Ujo, dobra je. Dobra je. To je takav prsten, naravno možemo da uzmemo. Njega treba sad uzeti. Fuck! Hvala. Ovo, prijatelju, vidite, ovo je kao drugi sad svet. I sad, tako idete svet kroz svet, evo ga. Moramo sad da ubijemo ove žabe. Dobro, vidite, to je taj kao Nexus i odmah kad dođete tu, odmah dobijate ove kao health. Sad ćemo imam ovaj prsten što sam dobio. 120 mana! Prijatelju, pa ja sam ga ja sam bog otac ovdje sad. Ok, došla mi je poruka, ne znam tačno koga. Ok, to je moj najveći kum, to je moj najbolji kum. Ok, ne mogu sad ćemo da napišemo, ne mogu, snimam. I to je to. Ajde, ćao kume, moram da snimam. Ok, idemo sad na ove šabane da ih porokamo. Kako sam rekao, porokamo. Veliki Japanac, porokamo. Nonča, crnja. Idemo bomba. Idemo bomba. Ok, ovdje su dva glavno. Dođi. Na tatine, patofne, pičke ti materine. Govno jedno pokvareno. Što je ovo? Ovo je puca dva. Vidite ljudi, sad za ja crko. Pa ću da se vratim nazad lepo. I onda je error. I onda je kurac. Jebi ga. Sad ću onda startiti Nexus. I sad će sve to biti lepo. Sad moram da sačuvam ovdje ovog čempiona. Tako. Sačuvano. I sad mogu da sjebem materi. Šans. Tako je, ušao sam. Fuck! Ništa. Znači, sad je nešto... Kart... Puh.
će bolje. Evo to je ovo već drugačiji malo čovjek. Ovo je čovjek, ali čarobnjak. Sad mi dođe da se napevam. O divna, o divna. Čekaj, od sada bon. Ok, ubio sam glavnu, tako da idemo nazad u Nexus. Ok, 10 minuta snimamo. To bi trebalo da završim epizodu. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidjelo, like, share, komentarišite i veliki pozdrav.